igihe twagarutse na Konde Boy tubibutse ko aheruka gusubirana n'umugore we bita Kajara, niyo mpamvu wagenda rimba ati ni wewe je kose ngo nsiyo ni Cote d'Ivoire ni zombi yakubise ku izosi. Ni Konde Boy nyita nimero ya mbere. Reka tuvuge ku rukundo mukundo wa unanipendeza, dunia inajua niwe nkwiriye nisirabizi mwenye najipongeza, najua kuchagua naje ndishimye kuba nzi guhitamwo na pale ninapoteleza siku litawaka jua yongeye kuryama kandi ndasinzira iyo yagombye kugira ishari bakadusuzugura no kutwimerera ukundwa rero aba bakobwa ntibizewe umbe walitaka pesa nikawapa burya bashaka amafaranga nkabaha umutima mukundwa aya mashiba dukomera nayo bujyajya bashaka amazero menshi nkabaha umutima ibyiza byo kabari byawe wenyene urukundo no kabaye naruhaye wewe wenyene n'ibyiza byo kabari byawe wenyene n'umwanya wanje no kabaye naruhaye wewe wenyene. Ndavuga kuno mwanya twamaze kuvana ni Konde Boy yakubwati wewe ubwiza bukanje n'agaciro niwo wenyene warubitse niyo mpamvu tutigera tuvana bikabababaza ubwiza bwaje n'agaciro kanje niyo wenyene warubizi niyo mpamvu tutavana bikabababaza abantu ubwiza bwawe butuma nibaza Imana yakugize uhuze cyane ukino gukomeretsa ni gute no kuriza ijambo ryawe niteke uko ngomba kumvira nta muntu ukunda kuba ahuze cyane ni kuko ino gukomeretsa ni gute no kuriza ukundwa wanje aba bakobwa ntibizewe umbe walitaka pesa nikawapa moyo burya bashaka amafaranga nkabaha umutima mukundwa rero abakobwa ntibizewe bashaka amafaranga nkabaha umutima ibyiza no kabari nawe wenyene urukundo niwe wenyene wari urukwiriye ubwiza bwanje niwe wenyene wari ubikwiriye n'umwanya wanje niwe wenyene no kabari narawuhaye. Ndavuga ko kwino saha twamaze kuvana ni Konde Boy nimero ya mbere ati zombi yakubise ku izosi